2025. Tanker mobilisasi dari prajurit kelompok O sedang menguasai peralatan di belakang zona NVO. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 7 Desember 2022. Awak tank T-72 sedang menyelesaikan pengembangan peralatan dan meningkatkan keterampilan pelatihan menembak. Selain metode standar menembak dari senjata tank, personel yang dimobilisasi juga gunakan metode memukul musuh dengan peluru 125 mm pada jarak sekitar 4 km. Menembak dari tempat berlindung di sepanjang lintasan balistik. Setelah menyelesaikan pelatihan, para pejuang yang dimobilisasi akan mulai menjalankan tugas untuk mengontrol dan mempertahankan wilayah yang dibebaskan, serta bertindak sebagai bagian dari unit cadangan dan penguatan. Войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. В районе населенного пункта Деброво Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Шитловка, Краснореченская, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорская, Кирилловка, Никольская, Новотроицкая, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодная Харьковской области.